آغاز یک هفته دیگر رو به همه شما بینندگان عزیز شد باش میگم. ساعت به وقتی پراگ هفته است و فرصت است که من برای شما در چند دقیقه دیگر اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم. برای اینکه روزتون رو با رادیو آزادی شروع میکنید منت داریم البته و نخست برایتون درباره وضع باد و هوا معلومات میدیم. هوا امروز 9 دکبر در پراگ قرارگاه مرکزی رادیو آزادی ابریز و تا 9 درجه گرم می شود. در مسکو باران می بارد امروز و حرارت به 3 درجه خواهد رسید. در دوشنبه هم امروز هوای ابری پیشگویی شده است. روزانه حرارت 15 درجه را تشکیل خواهد داد. رئیست مبارزه با جنایت‌های سازمانی یافته یا خود اباب وزارت کارهای داخلی در کلانترین بازار تاجیکستان بازار کاروان سنجش سرتاسری تاجران را راه‌اندازی نموده است. در این سنجش حجت‌های مربوط به صاحبکاری تاجران بار دیگر به قید و همزمان ایزی انگشتانی آنها گرفته می شود. این کار پس از حمله به دیدبانگاه در نویه رودکی راه‌اندازی شده است که 6 نوامبر صورت گرفت. منابع رادیو آزادی قبلا گفته بودند که یک تاجر بازار کاروان با پولی که از فروختن دکانش به دست آورد ماشین‌های سبکروی را خریده است که در این حمله استفاده شدند. صاحب اصلی دکان با نام انور غفورов کسی دانسته می شود که طرح این حمله را کشیده و به احتمال زیاد به آن رهبری کرده است. در حمله 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقاباد در حدود نویه رودکی 15 حمله‌ور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسا کشته، 5 حمله‌ور دستگیر شدند. مقامات گفتند حمله کاری جنگجویان گروه وحشت افکن دولت اسلامی است و به اطلاع رسمی آنها از نویه قلعه زول افغانستان آمدند. و بینندگان عزیز با احتمال زیاد در دوام روز ما این موضوع را خواهیم داشت. از این رو برنامه‌های ما را تماشا کنید. در حالی که مقامات تاجیکستان به انتخابات پارلمانی ماه مارت سال آینده رسما آغاز بخشیده از تشکیل 46 حوزه خبر دادند، حزب سوسیال دموکرات مسئله اشتراک کردن یا بویکوت این معرکه را بررسی دارد. شورای سیاسی حزب روز دوم دکبر دقیق میکند که به انتخابات ماه مارت رود یا آن را نادیده بگیرد. بعضی از تحلیلگران گفتند تحریم انتخابات به نتیجه گیری آن از سوی سازمان‌های غربی تاثیر دارد، ولی از احتمال دور است که در داخل چیزی را عوض کند. مسئله در انتخابات اشتراک کردن یا نکردن حزب سوسیال دموکرات بار اول روز 5 دکبر امسال با حضور اعضای ریاست آن بررسی شد، اما طور رئیس حزب رحمت الله زویرов خبر داد به نتیجه نرسیدند. محاکمه در شورای سیاسی ادامه میکند. زویرов با نشر اظهارات رسمی گفت جانبداران تحریم انتخابات در داخل حزب نقض گسترده قانونها، فساد اداری، هیچ شدن حقوق مردم، وضع بحرانی اقتصاد و کار کردن قانونها تنها به فایده منصبداران و ثروتمندان را دلیل پیش آوردند. حزب حاکم و نیروهای سیاسی نزدیک به حکومت به احتمال اشتراک کردن یا تحریم انتخابات از طرف حزب مخالف سوسیال دموکرات واکنش نکردند. مقامات در گذشته همواره گفتند که حزب سوسیال دموکرات از پشتیبانی زیادی از ساکنان برخوردار نیست. انتخابات پارلمانی روز 1 مارت سال 2020 برگزار خواهد شد. در این باره فرمان رئیس جمهور صادر و آخر هفته گذشته جلسه اول کمیسیون مرکزی انتخابات دایر گردید. تا این دم رهبران چندی از حزب‌ها اعلام کردند که در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک میکنند. انتظار می‌رود نقشه 7 حزب سیاسی تاجیکستان و شخصیت‌های الوهیده برای اشتراک در انتخابات تا ماه ژانویه سال آینده معلوم شود. دوام 2 ماه دیگر آنها به تبلیغ و ملاقات با انتخاب کننده ها مشغول خواهند شد. کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند به ساختمان نیروگاه سبزور در نویه رشدقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان بیش از 41 میلیون یورو بدهند. قرارداد در این باره روز 4 دکبر امضا شده است. این مبلغ کمک به بازگشت بوده در آینده قسمی از نیروی برق تولید شده در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان به دههای هممرز افغانستان انتقال داده می شود. در مراسم امضای این سند سفیران بعضی از کشورهای اروپایی، مقامات وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان و کارشناسان شرکت کردند. سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت پول ساختمان نیروگاه را حکومت آلمان، شویتزاریا و خود اتحادیه اروپا می‌دهد. رهبر نمایندگی بانک رشدی آلمان در تاجیکستان گفت تصمیم سرمایه‌گذاری این طرح در پی مراجعت‌های پی در پی حکومت تاجیکستان صورت گرفت. نخست این طرح برای تقویت تولید انرژی سبز مساعدت می‌کند. دوم، نیروگاه در منطقه بنیاد می‌شود که ساکنانش در حالت فقر
фақр қарор дорад ва умедворем иҷрои ин тарҳ ба беҳбуди вазъи зиндагии ин сокинон мусоидат мекунад. ҳарчанд мақомоти вазорати энергетика ва захираи оби Тоҷикистон ки дар ин маросим ширкат доштанд аз изҳори назар дар бораи тавофуқи сармоягузории сохтмони нирӯгоҳи Себзор худдорӣ намуданд. нирӯгоҳи Себзор дар фарози рудхонаи Шохдара бо иқтидори 11 мегаватт сохта мешавад. идораи маорифи Балҷувон ду омӯзгори як мактабро барои рафтори ғайрипедагогӣ нисбат ба шогирдон ҷазои интизомӣ додааст. Дилбар Абдуҳакимова ва Ганҷина Аҳмадова омӯзгорони мактаби рақами 4 дар деҳаи Оқбулоқи ноҳия, яке барои химча задани кӯдакон ва дигаре барои сабт кардани ин ҳолат дар телефон огоҳӣ гирифтанд. ҳодиса ҳафтаи пеш рух дод ва сабти ин навор ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт. дар навори якдақиқаӣ дида мешавад ки зоҳиран омӯзгори хонандагонро ҳангоми ворид шудан ба дохили бинои мактаб бо навбат бо химча мезанад. бархе хонандагон талоши фирор аз зарби химча мекунанд ва бо шитоб вориди бино шудан мехоҳанд, вале омӯзгор хонандагони мавриди назарашро ки писарон ҳастанд таъқиб мекунад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин наворро бо ишора ба асари Садриддин Айнӣ мактаби коҳна номида аз чунин шеваи ҷазо додан интиқод карданд. дар ин асари Айнӣ аз усули ҷазои толибилмон дар мактабҳои амурати Бухоро дар охири асри 19 нақл мешавад. Дилбар Абдуҳакимова омӯзгори фанни забон ва адабиёт ки таҷрибаи беш аз 20 солаи корӣ дорад мегӯяд, ҳадафаш танбеҳи хонандагон буд. ӯ гуфт танҳо хонандаҳоеро ҷазо дод ки ба таъкидҳои пайдарпайи қоидаҳои мактабиро riоя накарданд. ин гурӯҳи хонандагон ба гуфтаи ӯ мӯйисари бетартиб доштанд ва беинтизомӣ мекарданд. ин омӯзгор мегӯяд навор ҳадафмандона сабту паҳн нашудааст, балки он тасодуфан аз телефони шавҳари яке аз омӯзгорони мактаб ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфтааст. Дилбар Абдуҳакимова аз нашру пахши навори бо химча задани хонандагон дар идораи маорифи ноҳия огоҳ шуд. ҷазои интизомии ду омӯзгор барои рафтори ғайрипедагогӣ нисбат ба шогирдон дар ҳолест ки шеваҳои тарбияи кӯдак дар мактабҳои Тоҷикистон як мавзӯи баҳси ҳамешагӣ, саҳлгаронӣ мегӯянд ин шеваи тарбия аз қабл ҳам вуҷуд дошт, аммо ҳоло бо фаъол шудани одамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин наворҳо пахшу нашр мешаванд. Президенти Радиои Аврупои Озод Радиои Озодӣ аз маҳдудияти дар ҳоли афзоиш дар баробари дастрасии хабарнигорони байналмилалӣ ба шунавандагон дар Эрон изҳори нигаронӣ кард. Ҷейми Флай рӯзи шанбе дар мусоҳибае бо Радиои Фардо бахши эронии Радиои Озодӣ гуфт: мо аз таъқиби хабарнигоронамон дар Радиои Фардо сахт нигарон ҳастем. ҳамкорони мо аз бахши форсии Садои Амрико, BBC ва Мавҷи Олмо низ бо ин вазъ рӯбарӯянд. изҳороти президенти Радиои Озодӣ дар пайи эътирозҳои густурдаи хушунатомез дар Эрон сурат гирифт. эътирозот дар сартосари Эрон баъд аз тасмими Теҳрон дар бораи афзоиши қимати сӯзишворӣ оғоз шуд. дар натиҷа ҷумҳурии исломӣ чанд рӯз дастрасӣ ба шабакаи интернетро қатъ кард. Оятуллоҳ Алии Хоманаӣ, раҳбари Эрон, тазоҳуроти ахир дар он кишварро танзим шуда аз хориҷ номид. дар шаҳри Порис 9 декабр мулоқоти шакли нормандӣ барои ба эътидол овардани вазъ дар Донбасси Украина баргузор хоҳад шуд. раҳбарони Украина, Олмон, Фаронса ва Русия дар 3 соли охир бори нахуст барои пайдо кардани роҳҳои қатъи даргирӣ дар шарқи Украина пушти мизи гуфтушунид хоҳанд нишаст. дар маркази шаҳри Киев, пойтахти Украина, 8 декабр пеш аз мулоқоти шакли нормандӣ ҳамоиши эътирозӣ баргузор шуд. дар тазоҳурот ҳудуди 5000 одам иштирок доштанд. сокинонро ба баргузории ин ҳамоиш вакилони парлумони Украина аз ҷиноҳҳои мухолиф аз ҷумла ҳамраҳии Аврупоӣ, Садо ва Озодӣ даъват карда буданд. вакилони мухолиф дар арафаи мулоқоти Порис ба истилоҳ хати сурхеро нашр карданд ки президенти Украина Владимир Зеленский дар мулоқот бо раҳбарони Русия, Олмон ва Фаронса набояд аз доираи он берун равад. мухолифини Украина аз ҷумла ягонагии давлат, баргузор накардани интихобот дар Донбасс то хориҷ шудани нирӯҳои Кремл, худдорӣ аз созиш дар робита ба мақоми нимҷазираи ишғолии Қим ва ба додгоҳи байналмилалӣ кашидани Русияро талаб карданд. рӯзи 8 декабр мухолифини ҳамоиши бештари Русия бо Беларус гирдиҳамоӣ ташкил карданд. сарфи назар аз таҳдиди боздошту ҳабс, ҳамин гуна эътироз рӯзи 7 декабр ҳам доир гардида буд. садҳо нафар бидуни иҷозати расмӣ дар кӯчаҳои марказии Минск раҳпаймоӣ баргузор намуданд. ҷои ёдоварист ки рӯзи шанбе президенти Русия Владимир Путин ва раҳбари Беларус Александр Лукашенко ба муносибати 20-умин солгарди имзои сӯзиши иттиҳоди Русияву Беларус дар шаҳри Сочи, Русия, дидору
گفتگو داشتند. намояндагони амрико ва толибон эълон карданд ки музокироти сулҳ аз сар гирифта шуд. моҳи сентябр президенти амрико баъди куштори як сарбози амрикоӣ дар афғонистон музокиротро қатъ карда буд. рӯзи шанбе залмай халилзод фиристодаи хоси амрико дар умури афғонистон гуфт ки ӯ дар қатар музокирот бо толибони афғонро аз сар гирифтааст. 28 ноябр аснои зиёрат аз афғонистон президенти амрико Дональд Трамп гуфт ки толибон мехоҳанд бо мо созиш кунанд ва мо бо онҳо мулоқот доир хоҳем кард. намояндагони амрико мегӯянд даври навбатии музокирот дар атрофи коҳиши хушунат аз тарафи толибон ва оташбаси доимӣ тамаркуз хоҳад кард. гуфта мешавад ки раҳбари ҷинои сиёсии толибон мулло Абдулғани бародар ҳайати толибонро раҳбарӣ хоҳад кард. толибон ки тахминан нисфи афғонистонро зери назорат доранд ба таври доимӣ аз музокирот бо ҳукумати афғонистон худдорӣ мекунанд. бармегардем ба хабарҳои тоҷикистон ва ёдатон наравад дар охири суҳбат бинандагони азиз ман ҳатман аз қурби асрори хориҷӣ барои имрӯз ёдовар мешавам. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои шикори гургҳо як гурӯҳи вижа таъсис доданд. мақомоти вилоят рӯзи 8 декабр расман гуфтанд ки ин гурӯҳ аз нерӯҳои зидди террористӣ Алфаи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон иборат аст. ба иттилои мақомот хатари ҳамлаи гургон дар чанд ҷамоати ноҳияи Шуғнон, Рошқалав ва ноҳияи Рӯшон вуҷуд дорад. гурӯҳи мазкур бо лавозимоти муосири шикорӣ таъмин буда вазифаи асосии онҳо нобуд сохтани гургон дар деҳаҳои вилоят мебошад, гуфтанд дар ҳукумати вилоят. соли гузашта дар фасли зимистон бар асари ҳамлаи гургҳо дар ҷамоати пуршиневи ноҳияи Шуғнон 2 нафар ҷони худро аз даст дода буданд. сокинон гуфтанд гургон ҳамчунин ҳайвонҳои хонагии онҳоро мекушанд, вале мардуми маҳаллӣ ҳамвора аз ҳузури бештари низомиён дар ин минтақаи мухтор нигарон буданд. полиси душанбе 3 нафарро бо иттиҳоми машғул шудан ба қиморбозӣ ё ба истилоҳ ба алик малик дастгир карданд. муродали баротов, шаҳзод шоқулов ва зафар олимов пештар низ барои қиморбозӣ ва фиреби мардум ба ҷавобгарӣ кашида шуданд, вале зоҳиран аз пешаи ҷиноии худ даст накашиданд. ба қавли раёсати корҳои дохилии Душанбе, номбурдагон дар кӯча ва бозору маконҳои серодами пойтахт ба қартабозӣ ба ивази маблағ машғул шуда бо рӯи фиребу макр маблағҳои шаҳрвандонро аз они худ мекарданд. бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати боздоштшудаҳо санади ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда бо ҳукми суд нисбати ҳар кадоми ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 7 шабонарӯзӣ татбиқ карда шудааст. ва акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯем ки аз сӯи Банки миллӣ ба таври зайл таъин шудааст. $1.09.68 дирам аст, 1 евро баробар аст ба $10.73 дирам ва 1000 рубли русӣ $151.50 дирамро ташкил мекунад, яъне нисбат ба ҳафтаи гузашта андаки баландтар аст. ташаккур мегӯям ки дар ин субҳи барвақт моро ҳамроҳӣ кардед ва бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно шудед. ман шуморо дар давоми рӯз мунтазир мешавам ва агар шумо низ дар ҷараёни рӯз ҳар хабару видеое доштед, лутфан дар ихтиёри радиои Озодӣ бигзоред. бо умеди ҳамкории бештар ва рӯзи хуби шумо то мулоқоти баъди. худо нигаҳдор.